konei ngā mahi whakatupu kai poutu o te Pakihi a Arama Kukutai e ārahi ana I ngā mākete kai ki Amerika. Well, over the next 5 years, we're focusing on getting 5 fellows for the program each year. So that would be 25. Rangatahi in STEM, so science, technology, engineering, math backgrounds, to get the opportunity to actually go and work and also learn and contribute in an international company environment. Heuri a Arama Kukutai o Waikato, ko ia tehi o te hunga kua waihanga I te hōtaka o Te Ara Pootiki. He kaupapa whakatena I te pūmanawa o te hunga rangatahi ki te uru ki ngā mahi hangarau kei te ao whānui. I think the opportunity to see the world through a different set of eyes, particularly taking the skills, knowledge that we've been building up here within the Māori community, within the Māori economy over the course of the last 20 years. It's come to a pretty special place. Before deciding to apply for Te Ara Pootiki, I was looking for the next challenge, the next opportunity for me to learn. I grew up around food, loving food, growing food, and opportunity to learn what that looks like on a global scale. Ko Erena Kaura Hawkins o Ngāti Tamatera no hauraki tehi o ngā kaiwhakangungu o Te Ara Pootiki kua mahia kētia ki tehi kamupene ki tā wāhi. I think from my whānau or from my networks within New Zealand, there are a lot of passionate and driven people, and I think this program allows you to channel that into global challenges and opportunities. Kei te huri te ao, ka mutu ko ngā tini āhuatanga te wāhanga ki ngā robotics e rā mea katoa ni. Koe nei ngā tino hua o ngā mātanga tāngata mōhio nei. Waihanga ana I tehi kaupapa kia whakarewa ke tātou ki ngā taumata o te whakatōkai. Tai mai ai ko ngā rangatira o Waikato Tainui ki te tautoko I te kaupapa. Hei tērā tau, mā Waikato Tainui te tahua ki te tautoko I ngētehi uri o Waikato ki te takahi I Te Ara Pootiki nei. He kaupapa ātāhua tēnei, hei whakapātu mā rātou, hei kapo mā rātou. Kia ora ai tō tātou iwi ahakua ki whea. Ne, e nei mōhiotanga, ka tae te whakatinanahia ki tēnā iwi, ki tēnā wāhi o te whenua, ki tēnā hapu, koe nā te pai o tēnei kapu. I think that the opportunity that Te Ara Pootiki has provided for myself at Erina is an opportunity that doesn't come around every day. And for example, one of the companies that I was paired with, Plenty, the CEO of a US company is a Māori fella from the Waikato. Don't hold that against him, but it's very rare. Ko Campbell Gin hoki tehi atu kai whakangungu o Te Ara Pootiki, kua hikoi ngātahi I te kaupapa pēnei ia Erena nei. This is good because Erena and myself come from different backgrounds. She's more science-based and I kind of come from a more sales type of business role. So I guess it's evident that it doesn't matter what field your expertise is in. If you're Tahi and Māori, this is an opportunity that is for all backgrounds and all education. Koe nei, tāku e whakamihi nei, e kua katoa nāhau I te mea, ka tuwhera tēnei kuaha ki wā tātou tamariki ki ngā uri whakatupu ki te rangatahi. Mā tēnei huarahi, ka kite mai rātou I ngā tino hua o te ao huri nei, o te ahuatanga ki te whakatōta. Koina. You know, and I think the seizing the opportunity to be explorers, to be discoverers, to be innovators is actually going to be critical to our future. And having, frankly, our own mana motuhake, if we want to have control, we have to take that control. Ka mutu ko te wawata kia whai hoki ngā rangatahi Māori o Waikato nei I te huarahi kua parahia e Arama I te ao hangarau me te ao Pākihi, hei oranga mo te iwi. Macie Kuki, mā Aukaha. Ko te reo, te take.